John chapter 9, some of the verses. And this gospel reading is being read throughout a lot of churches, Catholic, Anglican, Methodist, and many other churches. This is the gospel reading for today, and it is about Jesus healing a man born blind. As Jesus was walking along, he saw a man who had been born blind. His disciples asked him, "Teacher, whose sin caused him to be born blind? Was it his own, or his parents' sin?" Jesus answered, "His blindness has nothing to do with his sins or his parents' sins. He is blind so that God's power might be seen at work in him. As long as it is day, we must keep on doing the work of him who sent him. Night is coming when no one can work. While I am in the world, I am the light of the world." After he said this, Jesus spat on the ground and made some mud with the spittle. He rubbed the mud on the man's eyes and said, "Go, wash your face in the pool of Siloam." His name means sent. So the man went, washed his face, and came back seeing. I'll just explain in Tongan this reading. Koe nei son koe ni koe mo mahen be mo ia koe tanoa koe tangata kui na aake si isu aia koe talo no whae rei pia mo ne kui kono ngata si isu mo e kaua ko pia ne wakai ke tō taha koe ni o kukui pia ne awhi atu o kohi koe eke kaua ko pia koe mea ni koe uhingai kui e tangata koe ni koe nianga hala ke tanga si isu i kai koe hingai koe nianga hala pia koe anga hala i ne mātua ka koe hingai pe ne kui koe uhi ke whakahai, a langi o ingeia o tuahi ne ngā ue koe au whai. Nā ngarewa si isu a anu, i kere pa ne tō hake, mirimiri e kere koe ia, pa ne hangarewa ai e perepela o vari aka no mata. Pea si pia whikau rewa tangata, ke alu he vai koe a sailoa mea kufuru ai. Ka ne alu koe kufuru pea a. Purua ki. Ko ne a koe ia, koe a, whakaisino, pe whakamateri, nā ne lawai o sio. Pe lere tā anoa pa toki au ki mui, pe hui he kau whanesi e goi nai whai whakamui ko ni a sāpai. Nā kai ke nau tui ki ai ko he ka pako e alo si su e o tua, te ne hanga whakapapai sāpai te he kai ne hanga whakaake tangata. Ka ne hanga si su o whakaake, pe a whoki mai tangata, hine ne au kailoa me, pa whai u whakawhihui me whakawhihi. Te hanga rewa e kau wharesi pa moki nau toro eo kapusi e tangata. Te algo ia e tangata ka whanonga si isu, ka ha si isu alo kumi e tangata mau, kwa hoki mai, ka ne hanga whakahoko anki ai. Whaina tala noa pa mo si isu, tanga rewa si isu. Koe tō taha koe ia, nga ne whakaaki koe e ki ia. Ai koe alo e o tuape koe misa ia ia. Ka whiawhia e tangata, ko toki a ia a hono lau maari. Ai ko foi mana e ua uha e sone a honi. Uraki koe whakaak, whakamaterie, ua, koe whakaak, whakalau maari. Koe uia ka tau tole a honi, o whemau ka tau tole taimi lahi, ke tau a whakamaterie, ka tau a whakalau maari. Tō taha peu ne lau whakaak, whakalau maari, ki tau tolu ko si suka laisi. Ka koe uhina ia, pe ku ke tō o inasa whai ngata o hangei koe tangata kui koe ni, pe te ke inasa tāpua kwa whai ngā maari. O kui ngā ho tō ke whai ngata, pe koe tō ngā tū maari, pe koe whai ngā maari o ke iai. Whatō ta tau pe e kei hāwe ai. Ai ngeia ka moe langi koe a hotau o tua, o ka pau te tau wane whai ngā maari koe ia ki ai. Sometimes the word sin, as we heard today's reading, in a lot of churches, the word sin is some people fear or are uncomfortable when they hear the word sin being mentioned in a reading or in the church. Ladies and gentlemen, I'd like to encourage you. It is not the concept of sin that is a stumbling block to you and I,
But when you are in a state of sin, we are in a state of realization that we need someone's help. You need a friend in need. And that's Jesus to the blind man today, whom Jesus performed 2 miracles. Initially, he opened his eyes. He was able to see. Then later on, he opened his spiritual eyes, and he opened his spiritual life. Biar folofola toi tapu ne talamai ko folofola ko mama ya ko mauhala mo tu hulu ke taulaka ka ko mama ko tau e ko si sukalai. May God bless you today, and may you have a prosperous life in your future. Tidak Lord. Otua mas mau faftai he fainga mari ko ni bang mau kore tapu aki ke hok ato hange ko ko mau inasia ya ako faftai o fai via. Moya ki ka be ke to ko e tua mau lava mai mi ka vai mi no ko ke mau ka e programa a ko ni ke ka hai pe lang ba mai nge ya jona ko mau lo tu e tua ke mau mana tua mau pe ya tek mau to mau ke ma wa a jona ka mau lava a ba materie ka me de bu e tua a ko mau lava mai e wa ko a lo ko si su kalais ko mau ko mo ui e me